Kurowe mu a very simple town. Nanso ye Dumasua ebete Ghana shine nyina abakuru. Opa Jnana connect here. Ababa Dumafest police through Wi-Fi. Nti nana de oye broni but kala na etutu. Oye broni na kala na etutu. Yaba Dubai from Sunyani to Dubai. Yabeji yani. Yabeji yani. Nkosuohene baby. Papa said there was a kuru ni so no. Wahwe kuru no. Na mpacho ku free fa na ba. Pato efi Sunyani. Sunyani. Sa na ko bia tumi elukuru a. Keye pa. Na free hen. Free Tachiman. Tachiman. Wow. Enti Bunu East na me nua ba ifra waduru Bunu region Dumasua no. Mama kodu my nice. First na wo Dumasua say. First you know Dumasua friend to show. That is say brother. Number 1. Wow, adetia. This you are she hope na fear who be down. Na si ache. Obi nko na obi aba. Dumasua na nke nti sei. Enam na agya na ye boafo adaroment na ama nei. Traffic light be anyhow nanso ache saa. Uzi se driver ya okoi odi so acha pa na niabre onwe an ni fufu sei nanso wankwa enyeye ewi ade shema mama dawro masa de bia ya somo nanso ya somo na baby amegirai Dumasua na ya daso yi na ma fashion chechiricha na aye boafo Jnana wade aba adasa ifru me ahodo chichiri ni bencheye ya wopu a wo ba bebe sa fashion na nene ekegu ende mitimo se wu sampa nipa age hafa emaya emrante nkwada ne mpani esojafo ne awafo tutu ni kokko tenti obi a wo bi ne nyina ne se nei adwentofo twetwogro na efre chichiri ni bencheye aba esente na ma nei hu se Dumasua aye butubutu a nipa age fremu afa na wonu se yana na atwetwe nkomo oni tu yenim se opese Dumasua aye krabehwe e ma adasa free amanya hodo so egura hodo so na oba e behwe Dumasua esante enye hu nyamwa sa na ne motaye ene ne nisu ade hu ne mpaebo ene na da yeso efrase a ebe ma nei oba Dumasua nipa every egura ene amanya hodo so waduru ha na oba betwe de enkoso e wo Dumasua nti nei sa de efre afahye yase nei Masia day na adwentofo twetwogro wono obo asorodwom wono obo hip life high life na ho nkone ba wo ba abetodwom ama obi a nso ani age enti na ampaya edwa e wo Dumasua enti pedi behwe na menza aka menuanom bi wo ha aya no abetotwe nkomo na ye bisawo so eye emanti na obaye anasa enyum ntina obaye enko na ye no won twetwe nkomo Yura me mo ahyehyia afisha panso na me ne wan na twetwe nkomo yi dodo na frame ami ewe sana ide tumi bai Dumasua na me free bi a obo a obi ade be hu me kwan beka ende obo akura be chiroze kwan beka na yana na de nye waye no wiase ne wiase ano intimika eso cause ohene ma yegina ya nana adawoma oma like omu bia sa kona no nana ba me de matuni din game changer oba seconds na kunu asesa oba seconds na kunu asesa
Nana de na seda de enye ha na o hye de ekosu wo firi Dumasua ha ye wo ha watana ha kakra enei ene mre bi atwam na de toto ho a etesen se de na ehu se do mabu abu aba ha na ya ade se na na medi akonwa na se bra na na mfiri ase kora na no makoso na mini am da ase ni waka ne de cause Dumasua ye wo me almost be 25 plus. Okay. Hayan fina just 1 year pe na fe ni na aye and easy because me kan no ni say na me kan ade beche cause Dumasua na mire bi atwam wo ka so fi Dumasua ta na so en nefe ye use free wifi bibi bia we obi use free opa Jnana na connect he abeba Dumasua police free wifi nti nana de oye broni but kala na etutu oye broni na kala na etutu onema oye na de so no na mini meet ma me ka se me kan ade be ya nche yese na adwontofo bebreba say na osi hu no wa wono ayonkofo de na airport we me say ni fa fi am gang ni dina na onko he stage ya mount no wa mini enye easy ese wani ese so ka o dum o hwa de wo Ghana menti ye de by o hwa ba bia program de enne Dumasua na de me as you can see obi na ntimi fi aka ma ba anya da na ba di akrafo nyina aba for ene kwa America ya dodo na friend back online na netwetwe nkoba oye Dumasua ni oye Dumasua de shefo o twa mantre no ma gina fo nso ni ho anaje e na ye netwetwe nkobo e wo Old Burger TV so channel so like na share comment na fo ye hu say ye kwa enim enti kwa me e be da se ye rexa ye nsa betumi aka obi foforo na okay enti yene na mu a and say your sister when you have to come your sister who feed you when you have to come enti wadawo we dey ka frau facha me so obo wo ha ma ne mmebo me emo official pa Old Burger TV siri JP du na ni mo ka people fa jenu bia na wa share me na ho te say ya da nyame ase dey na de wa ba ha ese festival bi ne se be shebi yes as what to say baba na nya sa fashion nti a wa ba na ese na de na eko se wuni mu de amamisa de na eko nne anije ese kem polite ba okay ti e be shia na anije so ono nko a mo do so be ono na menim ono nti na me bai okay nti se wa hu na de na be oh do be ya no me time for na friend was amamisa we di fashion Jennifer what's say Jennifer for the hu of papa na ade ba ku mi enu bi menim say o ka ho de e ka ho me ka ho okay ya ka ho me ka ho me ni fie bra na say aha ana ufri he if Sunyani enti me ni Jennifer wo Sunyani na ehye nko Jennifer for the hu of ne ma ade mi enu mi nsa bi ene na yi kakra na so wo mo actually me share higher from enti chese enije nko a higher de baby a wo bia no tumbi kabra Dumasua fi se o hwe de e chebu ha na enya de ketwa de ni meja wa mo ko we butumi se higher kama o hwe de ekoso se ye ko baby a ya mount platform na hu se mpa na obo adwuma eho na ahemfo ne ahema na no matwetwe wuro bia agyeja ya ye nyina ye witness ewo na me nsa ka me hu papa di wa ne ntwetwe nkomo na ye nhwe baba we de kafra acha me papa mo akwa ba aha ye Old Burger TV me den de JP ni wona na de ba ka people fa jiri ya pacha na won so e fra o say fa me na ampa be nkyereme na ampa be nkyereme na wada roma dia na de waduru ha me ankasa no he ana mete dada okay na madam fu na ne so obestra me okay me se ne se ha se ye de nti won so mra no me fe ne aha de oba ya nzo musampa ma ya wu se o so nko o da ma dia wow ana bi hena na nso twetwe nkomo ana wada roma ya twetwe nkomo kakra ya twetwe nkomo aha ana mpacho JP ni boni Old Burger TV so mpacho na ye fra o say Bacha we did Nana Akwesi Ajema prempe na de da Nana woni ho fenso Nana wada roma be du Dumasua hu ha sai wala Dumasua ye krobia minimu
Okay. But this time we do have, I say, wow. Honestly, my take me for Sunyani by Martin Yamana Nkosuohene Dumasua. Time and Nkosuohene Nana Ayebiafo Jnana Mebaha. Okay. Ebe hu jumadi ana Nkosuohene but then the baba be hu ni dey educate. And I think that jumadi say na say timamuni bia no e support. Na ye na eye kese. O say so we Dumasua ko nanka. Ebe share da enim ko no sa. No correct. Na minim say sa jumadi we etwa so efri ene maybe next year even in the absence of empanifo a omo ho sesia minim say nchiri ba besua de afi ama betimi apagya Dumasua ko na ma ko na aba be ku kese ba na na ije omo akwa na wo ko ide na wo leko nyare nse so wo nkwa na abenya ko okay aye den ya afe na maba enti adan ya minim say omo sise Dumadi ebi no correct ana di ti enyina be kwa he okay de ekoso say ye bi ye na mo ana se bra enkokwa for be kwa for be dey no be na na wo kwa de na wo de ko wada woma enyuma pa Nkosuohene ebi okrom ha na ye nyina ye be ko na de me den say yensi ye nyina ye wo ahenie mu enti yesua bi nenso ba bi e wo bia no nenso da chi bi nenso ye hu kwan be fa so yenso betimi de apagya you. I'm honestly so much impressed with what I've seen here. Wow. That's it. Yeah, then Nana Prempe. Yes. Emma Isha ya to come old Boga TV so. Yeah, that's all we do this year. Baby, I'm baby. Baby, and a share that year. Say, if you took Kronumu, answer na be work Kronumu pano. The country we know some partner, Nana Botaya, or Professor Dacha Koma, Dumasua by a crabano, with Frasia. Ain't means I come, sister, and will feed you her. But I never touch on Comos and Nicrom Bomedia. Sister Fisher. I've been coming to you. Now, where? But on Yamian, more answer. Yamiana will mean somewhere. Not your friend was saying from JP when I was there. But I found another boy. Wow. That is why I am Nahimana. That's all Wow. Hey, and then Nahima nation to commode Messiano. And nobody had no son, no see who had. The bedroom had a hang agro, high busy pa, cars crying, you're quite in your mind. The pass a door so far. To the apartment, I will fear be a bready. They are free, but I want this one, dear. Now, Dumasua, I know him have an answer. The Bassam in him had a number, has say in a dear. The man had until Nana, Miss Mabara. Say, now, yes, sir. About be out to be a buy and so no. No crack. You're more crabber. Now, Oba, your dear, I was your friend and now. Me buy no. But when I say what's my year, and continue my baby, oh, cloning. Cloning my effect, pa, nyagro. To the mean shrano. Into one cousin, so yeah, he may. Then also, or they call. We call our cash over him for the say, you're buying no. How you know, why I be a panty. Crabia, so in share, no Munsiano. And to me, Nana Himana, Nana Himan, and Pachafano do him. But you're Sunyani Fasa. Sunyani Newtown. Sunyani Newtown. And to me, Sunyani Newtown, Nana Hima, and Asia, I should go into an answer swabba. When so me did couldn't and the couldn't in a Hima shed, and I just an anonymous share, and a share. A sister, we better to come on, Annie. Hey, what do I say? Why, dear Papa? Why, Dubai? The sisters You was Sunyani. Sunyani free buy. Yaba Dubai. From Sunyani to Dubai. Yeah, Bejiani. Yeah, Bejiani. Why are you? Nkosuohene. Nkosuohene. Me the Lucy. I'm from Vivian. Lucy. They say you do acquire Naka. You better cry your system. Nkosuohene. Woodburger TV sini. Dumasua ye fe. O share one fe form you know I'm sure
na wabano omwankasa kamfo a nomsampa na wosisi Dumasua amadu aya akono emode na de na mu ye desa na kona wuhura ma waira uhu bia wonfa light nko a America Allah mu ko di fufu ana dabi ye ndi fufu ye ko di fufu kakra ye do kakra bitwa se di fufu ko ye last amaye sisa sukita de calibre yo Dubai endi etia no sene etia no aha ye kama aha ye nika aha ya homka ahu endi de obi e ka no Dubai Dumasua ayi Dubai sa ye ka kuro na makwasa ma kire wa ahwa wo de wonsa besu ma boje sa enti sa wo de toto wan kasa wa brabo wonsa de mpanin kasa se ade ensa ya ye munyame sobo se wo de Dumasua toto wa brabo ho a se de ye ni bebre hwetwe nkoma wo kasa Dumasua ibre bi atwam na che se ye de kuro no kura che wa be kasa wo mpe kuro nansi nei obi benya enka oye Dumasua ni na oro nso de ahwawa no ho so woni krodum kruwa na so wo baby krampo anka ode ne sabesi ne bo aka se me ye Dumasua ni enam sompa Nana Jnana Ayebiafo waye eno na ama Dumasua aye krabehwa obi a press obebe Dumasua behwe se de akuro no asia yampa kuro no ayefe papa wo sha adwonsofo twetwe wuru a wo ba na edi adansa mpa kuro no ayefe menza kan ma mirim so na wadawroma ye ne won twetwe nkoma na ye nhwe se na nanim na obepa ahwe anasa adwontofo na wo ba anasa wote se Old Burger TV aba na obepe Old Burger TV ahwe ma me mamu akraba yeah na mo ho ye na de na de moduru he no brisa sen command da na de de moduru ke adeda na aja ene na mo se program kakra bi wo program kasie bi wo Dumasua ene ye se be pe Nana no ahwe se de wosi aye kuro no so na se de wosi aye kuro no so no wahwe kuro no na mpacho ku free fa na ba pato epi Sunyani enti enne Sunyanfo enne uko Sunyanhwe a wunya nipo nipa kura ni wo bia ni nya kwa na so wachi fine ye ba go slow ya ba so ye be hu ye no ye ni age pa na first no mo hwe Dumasua asa na nam so Dumasua na se dia asesa kra enye se Nana Dumasua afana wa ya ade ya mi shira no se wotimi aso ne kuro akora no kama sa na ko bia timi ye kuro a ke ye pa nyami shira no bebi oyi ye bia de ye Nyankopɔ ma no mo ho no onya ma ne mbruse ye bebi nasia na wa ye de ye chense mo piafo na mo di bia to ye Sunyani kuro dua mo piafo aha bele se o ma ne yesu ya beba be ye bi na musuma firi wa ba sa pepepe ye beba empedin sa o pass ba ka kire Nyankopɔ no o di simframa so enti ye ba media so na simframa so fon koto odwedi amponse de all keni enti Old Burger TV suni Bosonfo JP nimo mene me cameraman Alesco ye boy adwuma na me bra pani wo ha enti enne kronumu aye fe bambo wonsam bibia de na komu kama pa akrono se mawudi se oponde ye kosu obi antimi mfatumi enne mra bia nhye ne nsem emedi anyambra se bia e wo Dumasua kronum efrise na bia duru no eye nidie eye ahomuka ene ahosepe nko a ena echegu ewo Dumasua wati ase enti mene minu ya be ntwetwe nkomo na ye nhwe de ede na duru ha ye mo akwa baba Dumasua ye Dubai brother Ghana Dubai ye mo akwa baba ha ba cha meje mo so a na ofri hen free Tachiman wow enti Bunu East na minu ya be ifra waduru Bunu region Dumasua no de na do waduru ha ba cha to say program because wa high senam se me ba be hwem na ifra say the frame Esther igidi ye pass Tachiman man na ho ye nyame adom ne ho ede pa wow na obedru ha no say na osi hu de wote na radio so de hu no TV so no sa pepe na te pepe bibia nye fake me we stress obi wo dem obetumi aba be hwe bia ha ede pa ha eboso mo fiafo na enti Esther ene twetwe nkoma ofri Tachiman ene bodru ha enam sompa na osom
Dumafest man eno na ma Esther free te chema yaduru ha oba ye nso ne kro twa wi sem sa pa nana obo adwuma papa enka ye stress enka ohini bia betumi aye se bia bo ane manfo a ka makro na tumpo nti esro ohini bia se esre no omo adwuma enti sade Esther ase no no se ebe ya nka ohini bia anyere no omo adwuma na ne kro ene be bi owo no enye krado hwe emo obi ehu sampa obo adwuma enti Esther ye beja am wako che obi wan na be che no metie obi bia o ase okay ene ahwefo ne adofo mba ye nyina ati nyankopon nchira o obi adrese ewia enti eguso ya ne ye sister yi so encheche nkomo na akuya na ete sai nyame ya na ufri hen me free ha ya Dumafest ha ya ana wani aje adan Nkosuohene wa ya kama wa ha say nice camera no wa ha nice na wasi ya nije wow wa ma ko ma ya nice ba ya first na wo Dumafest ya say first no read Dumafest friend to me show that is so danger na wo say brother number 1 wow adetia see wa she hope na afie wu bi da o so asi oh Dumafest ya wow na dia na wankasa wasu free na no asem me debi edi oze asem we dia ontimi nka mi nia ba we so so say ya na meyo unyesika na unyesika yinso minya sika de na minzi minya she sani ete no anyina eye Dumafest ya enije ne ahotonko a channel so mambo ho nsam so ejina prane ya no benyina echichagu ewo Dumafest ya enti ewura nom ene ewura yere nom wona owo bunu east wona owo bunu wona owo ahafo chese central region eni nkura hodo atwa Ghana ho acho bi krompo Dumade yinti otwa tikite free o man foforo so aba ye opese ohu fie pre enti ko so a ye chiri na ha eye Dumafest ya